Ginkumpirma sang Anti-Money Laundering Council o kon AMLC ang pila sa mga bank transaction ni Vice President Sara Duterte nga nakasaad sa annexes sang sworn affidavit ni Anay Senador Antonio Trillanes IV. Sa hearing sang House Committee on Justice, nagpili si mamamayang Liberal Representative Laila De Lima sang random entry sa good ipamangkot kunyara manini sa report sang AMLAC. Ginsiling naman ni AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura nga hindi nilama sa publiko kung paano ang proseso sang transfers kag kun diin ginpadala. Apang masugid nila kung may natabo nga transfer sang pareho nga amount kag petsa, kag ini ang ginkumpirmahan naman ni Committee Chair kag Batangas Representative Jervil Ruistro. Yara tanan sa 18 ka mga transactions ang ginkumpirma sang AMLAC kayara sa ila record kag yara man sa affidavit ni Trillanes. Ini nagalakip sang masunod entries gikan sa 71 transactions nga nag-involve sang Rodrigo Sara Duterte joint account. Entries gikan sa 47 transactions sa idalom sang Sara Duterte Manasseh Carpio joint account. Entries gikan sa 20 entry master list nga nagasakop sang mga accounts sang Duterte family. Sunod kay Buenaventura, ang 18 ka mga selected entries ang nag-reflect sang actual nga fund movements nga may amounts kag petsa nga nagasanto sa lista ni sa affidavit ni Trillanes. Sunod naman kay De Lima, importante ang verification bangod ang AMLAC confirmation ang naga-establish nga natabo ang transactions kag nagsibo man ini sa ginrepresentar o kon ginpresentar nga mga detalye. Partikular ang may kangtanan sa alleged payouts nga naanggot sa drug lord nga si Samuel Sammy Uy. For May 19, 2010, there is a transaction that we saw in the amount of 2,001,000 pesos 563.86. Confirm similar transaction appear in the AMLC report. 25-2011, there is a transaction in the amount of 7,440,846.07. Likewise confirm for the second transaction. Similar transaction appear in AMLC report. Third, On April 24, 2012, we informed that there's a transaction in the amount of 7,440,846.07. the third transaction is likewise confirmed. Similar transaction appear in the AMLC report. So this total of 3 transactions appearing in Annex I with the title Sammy Uy Payouts to Sara Duterte and Family, all of this were confirmed by the AMLC that similar transactions appear in their report. 23 out 20. of 23. Oh, 18. 18. Sorry po, We just 18 because Annex A, Annex B, Annex H, and Annex I. So 4, 3 times 5, 1 is only 3. So 18. Do you confirm that? Total of 18 transactions? We informed earlier that there are 18 transactions mentioned that Okay. that one we mentioned are existing in our report. So based on for our the report record, 18 out of 18 transactions randomly selected from the annexes of Sinumpang Salaysay of Honorable Trillanes were confirmed by the AMLC at least to the extent that similar transactions appear in their report. That is for the record. Honorable De Lima, do you have further clarificatory questions? Just a manifestation, Madam Chair. So nakita po natin na na-confirm po ng AMLAC yung mga entries na randomly selected from the annexes. Tuman naman nga ginpasalamatan ni Trillanes nga matapos ang pulo ka tuig, humalin sang ginpagwa niya ang among impormasyon. May kumpirmasyon na gidman gikan sa Anti-Money Laundering Council ang tuoy sa nasabit nga mga transaksyon ni Vice President Sara Duterte nga yara sa iya affidavit. Well, I'm relieved na sa ngayon, sa wakas, no? After 10 years, ay kinumpirma nung AMLAC yung aking nilalabas sa taong bayan simula pa noong 2016. Yun lang, nalungkot lang ako na
hindi naniwala yung mga kababayan natin nung una ko itong inilabas. At pero ngayon, nandito na, no? At sana ay tuloy-tuloy na ito para matanggal na yung mabasag na yung pagpapanggap ng Duterte family na sila ay mga simple mga tao. Pero dito nakita natin, bukod sa kurakot sila, yung pera nila galing sa illegal na droga. So yan, maraming nabudol na Pilipino dito sa ginawa nila simula noon hanggang ngayon. Sana po mamulat na sila.